Tahura mbica wega kenge utigitwo Mikira-ini wa barabara ugakorwo towe ritwa riaku muthenya waku wa guciarwo aciari aku ona kana andu aria wetainio nao. Ruru ni rugano rwa Peter Mweke uri urandariria ati ahonokirio kuma barabara-ini ega kenge ni mutumia mukuru uria werutire kumurera ta mwana wake. Kuna jamaa tu alinipeana, lakini huyo jamaa mdoubt tu. Na doubtingi sana huyo mtu mwenye alindeta. Inasemekana ni mwanaume, alipata wamama wameketi mahali wengi, walikuwa ni washosho. Sasa akauliza naye anataka mtoto. Kati yao washosho wote wakasema wanataka. Kwa ule mwenye ako na kitu kidogo atapewa mtoto. Sasa one of them akapeana 400, akapewa mtoto. No nduma igituma na urege riria mutumia ucio akuriire na nyumba yake ikirega kunyitirira Peter Mweke tomwe wao, na koguo ndari no ngi wa gwika tiga gucoka barabara-ini kuria arutitwo. Penye alikufa life ilikuwa ikakuja ikakuwa hard. Part of the members wale wa hiyo familia huyo mama wakasema wanijui sababu kulikuwa na property. Sasa ikakuwa tu ile ukweli, nikicheza na watoto wengine nikiwa mtoto wananiambia wewe si wa hiyo family, wewe si wa hiyo. So wakati mimi nilitoka ni kweli nilijua mimi si wa hiyo family na sistaki kusumbuana nao. Ngakuwa chokora. Na thutha wa muturire kurituha makiria akigera gitengere-ini kia wekinae ta njira ya kung'ethanira na mathina maria maturaga mamukuriire maitho. Kwa mwizi wa scrap metals, spare parts za gari, ukiweka gari yako vibaya tunakufanyia repair. Hivyo tunaenda na tire. No undu wa kumakania ni ati thengia maundu maya mothe no athiaga thukuru o ta ciana iringi. Niko tu chokora tu, nimejipanga tu. Chokora mchana naenda shule, saa 10 usiku naamka naenda naiba. Asubuhi ikifika saa 1 naenda nauza, naingia shule. Muthenya wake wa 40 ni wakinyire na agikiongo no thutha wa kunyitwo kubasho, na thutha wa miaka 5 agitwarwo thukuru wa gucenjia mitugo, na kou niko muturire wake wajirie kuoya mwerekera mweru. Kwangu ilikuwa ni hard. Kwanza ndio niweze kukomboa nyumba. Kwanza hapo ndio kazi. Ingekuwa si friend of mine wawili, singewahi change. Kwa sababu wase walikuja wakanionyesha tunaweza kuja tukomboe nyumba na tuishi, na wewe utafute hii, wewe utafute hii, wewe utafute hii. Thutha ucio ni acemanirie na andu a wendi mwega aria mamunyitirire hari gukuria taranda yake ya uini, na kwa ihinda riri ni ahotete kuhingura studio yake mwena wa Donholm kuria aini aingi mathiaga kuruta nyimbo ciao, na hau akahota kuona uboco wake. Sheleze familia wera ni wera we kazi ni kazi we jatane janta we jatane janta we wera ni wera we kazi ni kazi we jatane janta we jatane janta we. Oho ni ambiririe gikundi gia kunyita guoko ciana iria ciururaga barabara-ini na gucihe mwihoko. Unaweza pata kwa street ameokota ma street children wako na talanta ya hiyo kipaji ya muziki, so akiwaleta huku tunasaidiana. Ugigerera barabara itiganite guku mucii munene wa Nairobi mathaa maya motuko, mbica iria utunganaga nayo ni ciana cia atumia cikomete ngitũ-ini cia nduka thengia heho nyingĩ ya ũtukũ, ba iria itikaga kiroko, na kaingĩ ciĩko cia wĩkinaĩ nĩ irĩ magigi itabanagio rĩrĩa nduma yaingĩra, no kwĩragwo matukũ nĩ ngũrĩrĩri na maninagwo nĩ gũkĩa. Wa Inooro TV.